Ma obi akwa ba obi for JCV the name still remain or for back up. Wa oni tria say obi for JCV the Ghana mpuntu nko an ya hwere. Ti ba bia ye be wura Ghana mpuntu ebe ye no ye be ye. Wa oni tria ye ko Kuwait e ko hwe asedia ensuo ni si ye na areho kra say ekoto maame ba ko a ensuo na twi afa ho nyina no. Na ye pani puma sibre ye bo pinimpanifo bebre nanso ebi wa ye bo mo punu ma o ma miye. Nti ye de ti dudodo ma na ye be pie atonsu. Na yabo apini yene ankasa ye de honorable Eric Osei na ye say ene de yene ne ba betwetwe nkomo ne ahwe ne pumasi bre because ye nuan mo wo Kuwait no ankasa no omo bre na ensuo ne de ye omo no ahomete enti ye mo mpini honorable mo akwa ba obi for ji na me je super na apome me adum boko da mo so e boko honorable ye de ba won chen a Ghana mpuntu ya na de me mehu wo wu mu no ne se o se ade a wo yo because yede atonsu assembly ni ma wono yehu enema pa waye no enema waye no ha ne doso na yasa hu se ama environmental subcommittee eni ti obi 48 yewura ma yehu se sa position yesa de ama de na se ayese yasaka pomane ya enwam no ya nto anchewa na ebe ha honorable Kuwait enema ekoso wo hu me da se ma me nche otiefo ahwefo ne momutie program yi na no kre se bibisa afuasum se Kuwait in fact na since you toye no amfa sempa mefi amanfo eniema de nsuo na se no my kwan kra no ka anko na ka ba ade a in fact yanya hontie yesa yes it is the same no ya bopini assemblyman be try say benya assemblyman no boys I interview mo no my too aggressive to the sense at that instant no class ye try say ke benya assemblyman on the spot and kwa rank de be banye ye try abusa say honorable Patricia PJ which is maami o say ade yo ne anim say ohono so ye the constituency ye try busa enipa no bebre but omo say mo kan say ever since omo to abama no mo nsi hoda na me busa say MP wa ye kwan ana senior enyini mu no you say ke ma se beja for the ideally no emra na mo she or parliament but ko ban say ye gina personal ye pilitumi a ye kaka ho say ye bible say be boa me aya kwan the MP mfa common fan nye kwan but in there to betimi alobi from the ministries na be hire me and sometimes no on the MPs no more part of the assembly from say as official members o mo assembly no nti no ono si ni MC ni panyimfo tu na mo de baby nya otimi epushi ema assembly sky be na be nsema e bi nsema etimi de bi ya kwan a we say ko atonso eslaya o say ya sa kwan ni na ye part of sky by secondary city project e qualify 5 years the year bi eba nti MP so influence on beka say bia itu so hase yen nti yemfa say kan ko ye kwan no nti no beka say indirectly no MP will influence or kwan so kakra let us say MP timi lobby maye kwan of course say no say be common find there na enough intimi but definitely say road minister on mo na parliament empanyimfo a omo ka biye ma ben mu nyina mo no wonto mo tima lobby to them me kwan bu ha nya ba be ha ya maye because yet America ne say wo be assemblyman ewo atonsu ha no me hu say mpuntuo bebre e ba atonsu ha ma why ye nema bebre a eso yen atonsu wo mo municipal na ye so ye ni na ye bisa say wo ye assemblyman as a whole na watima ye say mpuntu djuma we ye mputu say if the mandate is given to you say Bana be running as an MP for a friend say as constituency what will be your first target anka obey the aboa the constituency muni amedasi eba impuntu a semeka no this is assembly no na said so impuntu eba omanfo no so just say na as municipal assembly say assembly ne ba yen che about 4 years na president Adaro mo say Kumasi no I so bigger say common fan e ba Kumasi no e cha enso nti no various assemblies no o ti beye 5 afrika me ho already now as government point that 100 nti nim se yete fo kwada so swami foluku yete askwaka ho e be nya 4 years me no kure ni gidi se assembly ni particular no ya bo ho modern kakra because okay MC mpunti juma ye bae no gidi se within 4 years no yetimi aye na atin se as a new assembly in the fan say do ba akwan a yini say wa he be afan kwan assembly no ye
kwan egu so ye no ye esla nya asami ni komo scab na dey yes after central government so no mantem kwan contractor be ye bia ma ya ban ye ma ye na eba mpuntuo nso be foot bridges ni ada yina ni nyina so ye dwumadi bebre yes na won say me ka say oye leader was said yes say first man for na di yes that's the first priority yes because you talk about mawa yeah me ka say won timi so dey say obi a won so be magiska but obeye dia o mo ho be han o mpuntuo bia benefit was what I say you know ena ma di bia ka say mo ka say bia me bom ho modern na no pray because me buy me hwe man for no ye hia ho mo na ma ye dia mo mo because obi etu aba honorable ebia oni nsuo obenom so betu nsuo mu omo ebi bejan nan aha ni ho ode e bibiri isi e no ka say ko esla junction on ma ye project we honom wait na ye no a conference center community center na ma to nso agoman a police post wo mu na zonal council office ntini wi anya beboa ma say community no ho ato no because leader there we be also settle eye on the problem wo area no he no why yes no crese we kuita asin ya wokan ya ha adwene na our last assembly meeting in fact me sound executive committee member wow na empanyimfo me nyentie se na wokan say in fact if I can actually make us na e ba me mfa ho no mko but uti sit report and say nyekura as a car since to kwa na car no kura say it can't me kwa na ba because me ankasa me the camera akwa koduru ye duru ho no yetena abobo ya so netimi cross me car me dey buy 4x4 but yetena abobo ya so ne ko because na me sure say wa hwan makokam na fe be wie sie nsam pia very serious na fa you go share no be PM ama MC Busan once more you say sa kwa na kasa na buy na contract na contract na wo ho no ne Guinness ani mu akofa boost ho no ko ya be Kuwait chance me bia omoye main Kuwait abokwan ko zina abedwen ni but you see one or the other be bintinu contract na free site o makwan so we you go share na MC vat na oni ne code data na how mo ye pass as a situation ho no to mo say yemo kwan na munyi ska ka ne fanko ye honom no as a for temporary we kwan ga ma contract dey ngen say ska see e koto anwe bia ko ye ba say ne amanfo si complain say ne isi adwen no because ntego nyanga say ba say so won so na bola e bukuma si nya no bia fa akotugu ko etangasa hobon so entinu obidru honom an so nsure no timi nkwa bo an so bola bia na o jago honom e ade ha adwen entinu mpanyimfo mi ya we pass mpanyimfo etu anamon e say for temporary measures no monko file honom no na enye movable se na bia cars no bitimi akọ na contractor no so no eso free site ya any reason dia discussing so the video no but kwan dey me nim say e dem contract gidi so mba be amana boy nyina ba for now the temporary measures asemi take no se na be ya they see ya okay no e bi bitimi si say for na bia akọ abon say mo e bi won ma bitimi abo ama akọ sa program no because honorable me call and we environmental subcommittee no necessary we do this and drew Kuwait we nyina omo problem a omo kan ne solution kakra omo de buy ne say no person omo kire say kwan no main road no omo ye no ha no China for no ye no ha no gata no omo bie no ha na muso na keka ko Kuwait wo na say honu muso enti nsuo no speed na e ba ebeduru ho a na abo apiriso na say baby en wo say fa no na afa ho na efie bi wo ha for the past 20 years nsuo ma hoda but mi wura obi dem a na aduru lentil level and also there no betima ya fa na me nim de baby akoye no say project na ekwan na ye no so mo ye drain slide drain omo ye ababia 2 kilometers eko na e baby akoye ni bia na drain na kasi bia na e bi nu sa side do you see ani hu say osa assembly no ye wo asudi kese pa there so because say you see ano umasin nsuo nyina dodo na aha na nam yes e fa ha abe fancy ko nsuo to even hansan ho nyina ebi ayiri yes drain is kese aye no drain nsuo no timi bufa so ebufa so ana ko na meba honom no na ha sei no on sei nsuo no volume na kese nsuo bi agi twa ni nyina eko honom on the face say me S-class na kan nsuo to a na fa manfo ba na ye drain no nsuo pomiti nsuo ni nyina ginani a na eko sa end point when out to here from no me say edu bra I was say asante we nyina say you know empanyimfo no omotimi up and doing we say enema bibiri ho a me hu say I say akachi and that's like ye ntuwa na mon na wo kwa akatimi ka say
circle saa insu ye da ho nimu ye wutumi de sauce ye tim nyina me insu to so nyakwan akọ ni obekọ bebia market ye che insu drain ayi emuasi because a drain mu e be 7 meters abi maka say ba be 3 7 feet but 350 there aya for ni adete saa ene tie ene amanfo ne mo hwiegum ti no insu to kakra bia na ye ma ni ko enke ban se ko hwese na esi abie drain mu pa drain ni ma ni ko enka insu to a ngitimi ebufa so ansu to ya wo kan ha man sa mo to mbobofo mo dum nyina so yi ko se mo ne nyina ha gi mi gidi se stand na kan no ye di media shame sa environmental subcommittee convener no enche ne nso no me ne mpanyimfo etu ha na mo wenim ya ne pese take decision na etimi ko water and sanitation ministry honom na at least e dey propose akono mutim beti insu no maye because you kwa no osenke ya timu kwa say insu kwa asase toto because since abofo mu ye leader mu na ye efiri am ngajan CBC market one no mu ye no mi hu si ase that timba pa bia e maybe the say to mu ye ne say no kwa no machine si ma tia na tia go inside na nchen at least o see etimi pe machines kese machines si kra glamse vo machine na ye chia na ye shingi jetunya na emfaso bia ni so ba betimi dia ba say adwuma we God bless you adwuma ba dey certain adwuma timwa ko zan ga ho so adwuma nya kwan akọ ese ka glamse mu ye chichik excavators na ye hye no ke betimi dia ba district by district dia dia we adwuma because that drain here who ni say excavators here you need to glamse no ana ye dey edi team and at least assembly no aban no ni abre so be say adwuma na ali wetimi de aban na adwuma be the certain because you panyimfo in the region we there appeal we there we have to channel to the region minister at least omni panyimfo nkasa na sa insukese da yenye the source yentinzu enim o be jadu nsu enim wasi anwa yimu ma on say Africa ha no I think say ha adwene say insu to na manfo atambola de kogum itu manfo no for that but unu say has say they ni measures be timi de kebe sa de no on say boche for instance to come this over bia you know otu we bia come be capture be chill e prosecute you but has say ni de insu to unu be there insu bi free kura on pa no watamatum enema obi atu ni be bia ma adin masi but say ye periodic the certain na o say things de ultima the ultima insu nya kwan fura I think say bia anka ha man force e bia wo kan kuetu wonu nse do say na wo ka say first I been see no I dey say ya team na e kwa nke bi ma ho so but be tena no enso ni fa man fo wi a say na nadumofo na emla na me bla bla but ya dey be bo anchi no be dey ma kan say me being environmental convener no me ne mpanyimfo yitu anamon nya say this dream dey so be the certain so mo team na boa me nyina to no ko mo ka say na sika ni ho say Ghana etem no ni sika but I think say eneme ehia na o say this guy what I say because sad way no I say a lot of people yeah because the fact is to Tesla I see among for ti o mo say e bi edure na mo bi an wato no but baby for so na mo chi do mo that say assembly no because assembly no any say boy ho ni sika de be sad na we can channel to the scientific ministry now on be boa me sad ni abetin so enim etima omu se bibi aban aye drain akodo no ni yie ma be ko so nkotimi ni nyina akobọ last end efie bia no but e bia na because of scarcity na contract no ye bibi ye du no e bia entimi anko no o se etimi de etim na akobọ main drain so bia nsu obutu uzu na gia enyini fa no ya de ha adwini so obi kwa goto ofie kwa na nsuo nyini ma ho obi kan na se wo se ne fie 24 years ni nsuo ma ho da bet ene nsuo eto na nsen ya na ba empen bo se nya nsade hunu se ye drain ni de e like se nsuo no se gato na bi la kwa yes bi ya kwa bana na ni nyina e ko ne de o se nya kwan na ekokobọ da emi wan se nya kwan bom de a nsuo de huntimi nsi ni kwan e de ya obefe ni way out nti no o se yitimi eye proactive na mebi wo a etimi ehwese ni kwase mani siansa yetimi team na eboa that's not can me colleague as member on me presiding member and then can be say do you think that the MP and the assembly man of Kuwait you know were they on point well make me say assembly ni de ubia edi ne ho so woni pesu as assembly member me for instance me pesu ya see na e hawo ho no see no bitu ha na mo na e de certain ban be dream no how bia em bi ni nyina ne say o say me say PM say bi o panyini wa assembly wa o kan bia e mpa na last meeting kwekwe na omo ya say no mo twa de certain wo say na omo bedi tinsuom na unfortunately I know na saa to intimacy ngiri se ni kwase de bia ne ma saa de no esi na mpanyimfo no yenye proactive yenhwe se ebe bibia ansa na
because I think they lost 2 lives. And I think 4 people are injured. Oh, it's very unfortunate because then I was seeing so many friendly permanent. Yes. But me only a snake bite a car or can because it's only Pierre. One free bush will be them into one extra and it's very bad. We need medical attention within the media. Yes, because you only drew a lentil level. I brought into one was struggle to get out. Of course, and one car. It's very bad. So until you say makasi pension for no say you proactive. Maybe I say man for no here there no. Your money here. Na me say community na e wo no say bibia won fie wo no say likely say won say nsuo to no say betimi at the stable a sometime no ebia na authority kura adwene ma so betimi at penifo adwene so ebia honorable assembly member send ebia ne mesi ko no likely hwe nsuo to betimi ha ye ebia mo abe ne beboa me nyina hwe betimi aye the sort e beti nsuo nim na nsuo wan to ye no so don't attention about no so to make to sana mo no say because member of parliament ono so we also play because a part on a constitution na shenensa gidi say ono so na no tumbe say nyina nya de certain yen tinzo no ma dey betimi atim amna bo man for but ha adwene say obi o shop na nsuo to na onka business abese onyema nyina na akra nso timi ahwe because ma be ba ko wo mu nsema no obrobru nua nyina me am stopping obrobru mama party dua keka nsema na nsem fatantimi akwa am stopping say I do level be say on come down we will get to the bottom of this on say e ba ne see na ni braba yes braba pa because he ojapade pa ni nsuo no e de na ekwa na say me no kure wa amfa bibia just imagine you know on out of frustration cry no we can sing bibiri Odomedome no ka say penifo na say the only thing na omo dwene an say kakra na beba no mo dey ashe omo normal live comfortable life. There be jiska. You know ni na say na make say ye dey as the new committee aba no me hwe say gori bia ni pa awudo mo ne so mo wish so mo interest no ya dey a o say especially bibia do Kuwait ni ada sa iresibe nyem peso but we are member of the assembly committee convener dey bibia environmental issue be wa square bia no esi under your hand also he say bitu hu na mo na atimi abo anti no na mo be so yetu bia ma yeboa na me no ka say me ametu na ma ko situation no na me ni assembly member etu na mo people say e consult MP MC ya mo ya we say this situation do nya ba ha adwene dey but o say bibi na bia nsi biem the next time we Ghana na one time say insuo be yira fe ne afida same disability that's why say afishada de bia so the same issue na dey cause by high time na aba na you know say etuotwa because me case me area ni nsuo for yesterday for no tu na me because me the sort me tinsuo ni na nsuo na en ha omo sa do na e ba kwa na ntim mase ne ba se manfo ne ma ansa na banda roma abi edun ya mai nti bia edun en do ne de o say he say ye be the certain na ya bonje ni mpanyimfo be kan bom no mo yesterday Kuwait ne bo mo ko se ene se bo ma hwema de se mo ya ko but we say that na is because he be because this century na is nsuo atoma yira fu bia eku bi na fa utu sa na ade a ha adwene asefo ntine pe bi tu na mo se kwam sie ho ekọ stakeholders so say ekọ ho babua because say kwa askwa de ana me say we have we the industrial hub of the of Kumasi industry nya ha na wo we say me asem ni say ho yim kan bi edim kra chana tra koma kumri so wase o ma meboa ni nyesa nyimo ni na sometimes no ana leadership no let's say we leader no wani ase nya dina ase wo ntimi mwa wo mpesu aso ma na sometimes say leader no I will say take a lot of initiative I say do meaning say panyin bia when you say do say bia percent kan man for di no say bia na or constrained by bia financial support but nyina no say we assembly na e ho na say constituency no say finance kwa ni ho pa betimi a channel say your social corporate responsibilities companies say we here adwuma nyina mo abena mo de constituency no oda say I will say mo so mo de boy nti bia ko ho mo ene mo nso no say ne pese bia ni ska me boy ni bia enye de certain na mo ani enye say ne fa mo nyina ho na me nyina ho to e bia na central government say make an we eche obetwere tedi akọ ene no oche bureaucracy we go ani me gwa nsu atato ira fa that thing say etwene say nya mfiri ho a we can source from that everybody some sabe boy na nsu letimi atim na kwan bia nyim bia na letimi aye bia me ka say me la na me ka say imu bi say bia say your top hierarchy say bia MCE MP level and maybe one maybe come in central government fa skakra mrem o say fiscal na dey o say fiscal na dey because ska within there so bitimi abasa apiska and then e man si bia say ban si asa some is ban for common fund maya na moto wa no bi say
scan one but yeah when we bit me genetiska emi bu a bit me dia ye amana boy ankasa ni kwase trauma aban be ye mai so nti no in fact say na mesi kwae no antwa yi ha adwene pa so beti se sunsu yi da fa manfo ne de as hence for na say hwe animu kono ni go sa adman no yi say BC but me as me committee ni de between na money aboa nya no nkwa bola say na waka say kuwait kan ni nya no ina ade o say tun na money ne aboa but as ko bola ni say na me nya no say digi policies di gu onom abo ya fu mutumi bola mutumi yi kwan so sa to the last destination me kai say last assembly I'm say my contract be the penaplus so me can say ka omo barrier was e kwan so na say abu ya bi ko ba say once in charge of kakra let's say ye di 50 pesos let's say dey anka e da ama fa amafo bi say bola bi ko akosi e to ma na amafo fa tin ko mo di akire say me nyina na enkoso bola ko mo fa ye nkata so ni nyina ya ade a azie committee na ba make sure say the people will do the right thing because ultimate football and kona yegu basa na obia say be ade hard nti ne bitu na money are say npe bo honorable said de me hunu say enne no Ghana ya channel ya adwen nyina ne say aban ko na enye bibia right mindset before ya fade ato ya adwen say say na I say ya fa ne say ya aban na o say oyempuru djuma mai say na ya fa no no crazy say fine aban na je to say to na je but say to na fanye development emaye but enye ebibia na say adibi ho no ma o say aban na aban me na say o individual betimi I so na de boa last me example bi na me rehab a slow baby na obi say na bob ahye ifi bob ahye ba for na asem nso ma ye bia e ba bo no itwemo no bo me san ma ye say na bob na bia ba be 20 zo betimi atodi ahye no mo pan say ma me say be say ma bia ma be ye ma ye bi no wo bia nso ya ense hwe because light ni ehye bo ho ba no e ma akonfo ebi ejima ho say why when is nyina hwene say konfo ba ha bia edo ba be wia no e be try the cost of the so engineer do bra o say nyina hu say aban ne de ense nye de enfamwa tumfo nye de enfamwa ba de bia ese bia na depend on aban a asa aban kasa no ne responsibility do so e say Ghana situation me say uni say Ghana ense de nyina yi o twese ne ye reti Ghana basically say in fact Ghana I for ba bia de na mo de internally etu e bi o ha assemblies ne bit genetiska wo bati bit ye gi eni he budget wo ma bit me ye input ma ka da bo manfo so atom na aban so wa ha ne kakra so nti na tin say manfo no ye mwa ne mpuntu bi ekoso bia ne nyina hwe ne yenye na emwa ne bia mfe ne nto aban kwa so me kwa me hunu sa kwa nti no ye ne honorable Osei Eric Osei na atwetwe nkomo na honorable amma hunu se umpuntu so umpesu aso no so onye leader ne ne edene a umpesu aso no omuni wa bro ba okonye leader oye calm obetena se din na onlo bi ada bia no obe the umpesu ano obi at risk anytime bia okoto aba ma obi no make sure say nipa na okoto aba ma no oye competent to do what you need because you go for bi obeka na no ye be say but with the knowledge am ba ha ma picking me who say oh my Ghana ebetima yeye but we need competent people obetima ma oh my Ghana yeye was a wo ene me enso sorry gina say e bebo oh my Ghana ma na yeye be yes ye dani ni nyina de ato aban no so de ane aban oh my no ye beti ye ni nyina ye sha menam because baby enso nyini mfa ne no baby e die duro honorable last word be na be ka che say e na de ba gon say o say assembly to be e na si form ebi won ma enya allow si sidan wow na ya ma permisi sidan sidan o na ibi kura na eye ebia yi o ise bi yi nsuo kura afa ho kwe for ba na bia traditional leaders no fana so hemi bi so akoton asase da ma lection go develop o so assembly na mi hu se ahade sidan ho o da ko nsuo de ya block nsuo no de ya obekọ enti se wo ya sare na se wo no ha usisu no kwa different nsuo no be ira manfo do se engineers no fa se tu be bia o se omuhwe na the right thing na ni kwase ye no ni kwase ye na ma how no emra manfo se how no be wi na go fa na dimo go fa se bi in the best ba ko na eni ma se no na intimi ensum wa ntimi se manfo se nyina no ya chekere eye community no ye hwe se ye like ye binyo bepa e dey aye ni mapa dia aboa sa e dey aboa ye ho na ni metimi akoyi nya sa dia de bia no ade besi ni ahwan kan wasma the full year the same things have happen e bi na kwa say
Edie say say aboa no si nsuo to a so obesini dan e bia na esa na ha adwini bia no say yehunu say this time nsuo beto nti we no si din kan e bia si din kan ya na nsa na nsuo na to e do tell me nsuo to ansa e be say de mansa na ya akote nsuo mu enti na ni ba bi wo no ma ngiri say leaders a mo di anim no aya wo say de be say mo dwene konkan hu say yenye bibi emmoa omanfo na ansa na atoyenchem na to mo atoyenchi ni wi a akọbua na dị na akọbua no na nema ase ewi enema ase ntumi quantify entu aka fama no ọkwado ama na ne se bia ne chen ne dan so apaye ma ne chen sen di agboso se ebia se wopire bia he na ele yakopɛ foam student mattress ne de ama ntimi so bo ne so ta senti yesre se empanyimfo a ye di enim nyina ye kadifo ye di enim no me maka se me se me ma famu de o se me ye as assembly member ma atunso agono for dem gidi say me ye ma o ntina me ma kom premier nsa yin say bi enchen kan funu say de ba mi say at least kakra bit my dey abo on dem ye de boa na so yin say nsa ka dibre as environmental safety committee convener no be na environment ni bi o with municipal asi bi na enko yi bi de be tu yi na he ni aboa na be so mo say ba say di tu yi a wo bi mu say bi ase bi a ye ha adwene ana say bi ya di bi di esi manfo bi kwan da bi because awon die say etochima e de yare ne nam say obi wo ha obehunu say enam ne kwan mu no o se kwan ne ntene but ye ebu ni dan na gudi a ene no na aye problem that's it me fan appeal to the people a omo askwa anya say if you be honuma omuni toilet e ofio e ade a esi ano aban e de abase obia enye toilet ye wo project we fe no GKME project Greater Kumasi Metropolitan Authority and ye toilet ama ifififo cost no form pa bi so fi bia de wo shem na oni bu fi a kokko ye bi na say honorable person o kire say o fie Kuwait o fie atonsu o fie na say toilet ni o fie ho a hallelujah ekwan na ba bra na omunye mawo na cost ni e kakra bi ema ya anumfo no maji usika twitwiri di we de bra sambi ha na omunye toilet no ma because ene ye tututu toilet ni gua bonten ni toilet no your friend say politin no eno kura ka ho na ama oman na aye choke because politin empro yeah ana say na meka no assembly no ye ba ye push ye bylaws enche e betiesi form if you be on toilet be do be court e consecutive and the wasife na unya manfo ko ba bi nyoma na very bad you know project ya be ni take opportunity oba na be se ne ko mkoye mawa kama because I understand time nipa ye mka say hia se bia ye iniska no ye boka chen mo wuska yes o mami no mi ensa anopa obe so da ko private utia utia force the kura na man tu mi ka wabo o ye mo how come ni na say kura enso no why your better udi man te ka wabo no ba say to fi a so to mu ye timi di bebe 5 years kwa ni yes when you technology o mu dia buy boy got offer share na say abeti ma boa o do here let we car wo bo udi na yi a so that wakwa wontina ibi ka odi bi kura anka cost enu enu timi appeal to the man for so mu nya fa wontina if you to be anim no me as ni we better community be make sure say fi bia bi na go public toilet na ona eye but I can for the public no bu ko be adwuma ba bi odi obi nya na adwuma e fu ma ba adwuma nya ye wo fi mu na so na pa e go public toilet ade so bi toilet fi ade hia pa ne ma wonidie entimi nkoso na aban se odi aba nsoso si ehwe se yenkini ye frontage no se yenkini frontage obia kini ni mu na ade o se ehwe ne ye o me be committee convener no ma se yempe communal tools hibalos ni yento ma sen mes ni na ko communal labor kwa this time around kwa na yen said and think and say one thing say unsi kumase na nkasa nso no o tu sa from manfo no enter ama by your ballot so je say ibuja na wa makwa nkan fama na kwan so kumase no nti se bi inkrase no krase no obia ni mu bia ti ibuja wa ma mu se wa kumase obi tu ne obi abetina be go na mo kan ngase ko odun besu aso e ja na edin so but yin no se bi nya sa ka so wuduma eniema na imi ekoku for kan bom na communal labor na etimi aboma motem nyina so etimi adini misre asam se hye bia edi bebia no se mpanyimfo amisi na empe so mo gitum ye na de beboa o manfo no se manfo etimi anye bibia amfa mo o ma de bia one philosopher bo kan bi say untimi nya de amfa mo obi otobama wa ni ko so ya de bia ebe ha me no o untimi nya hwe mfa no kra se unya hwe ma no kra se bia untimi mo na enye bibia ebe ha no e wa nya hwe ma no kra na enye hwe ebe ha no na se bi nipa to ba ma o pempuntu udure nya na fe so ko ya de ha be se bi o kwa na so ba nti 7 nya nya nyina ye nya ade a
beboa ama ye dada system letimi akoso na ade yoyo abre omangana akra meka no kakra ene honorable Eric Osei atwetwe nkomo akoduro no wa maye hu se we de ba ya teatede me ka kire o se wo fie se toilet ni ho a mesrew ekwanchen ya atechira to na eye garbage joint no eye mesrem momma oman no nso munye hwam kakra na ntontom enye aduane edi because kwabra ne timi breeding ntontom a woyesi ya na akuram malaria edi enya ewo oman no mumie keep Ghana clean ena me beduru honorable Eric Osei wa me ehunu se wo ye leader na wani ase nya denia you don't deserve to be there until when you are going to vote make sure say enipa na akoto aba ama no he's competent to do and for buklon make sure that the person is eager to do and help you also the message and say wonti nya hwe mu anokura na ni gie ne de manenka ho man aha na edu medie ni be kɔ na wie the name still remain above for back up me honorable Eric Osei assemblyman I was the subcommittee member convener and a twetwe nkoma God bless you and stay blessed that's another Satienka bye bye